Bayabrok जों jotono thupro hingke imang nuklayo abo belai no kaham imang fano engai mano ebake sikrizak mani imang rok fano engai mano जों je imang nungma rokno calculation khlai naikangke जों sini pura life demo average 6 year imang nu nugui tongo जों je imang nungmani aborokno जों 20% fano moito tongregya joto imang no thumani sisakan keno pogoi thangpai bayo but जों tamoni bagai a imang rognole no a imang ebake dreams rogle actually tamo bono जों tamni bagai thupro simiba manu omo sangsarni joton se amazing question ni bisingo kaisa question kobangma psychologist or neurologist te scientist team rokni research khaimani yakulo saimanja kaje o sangsaro borok rok total different 8 type ni imang no nugui tongo hinei tenorok jotono khana sini tripura hastewobo 2019 no mandai ni tamjani kaisa parawo khoroksa bore boni imango phai sapai jaguje muk thangobo gairing rok tangai naising tongkangkesi khumpui film ni haike sibuk muisle maisanani phainai puhinei haike abore muk thango gairing tangai naisingai tongmani yakulobo asibuk muisle maisanani phailiya angmani mane tabok phanu gobangma bororono जों imangno tamoni bagai nu aborokni ideas greiko aborok jotono norokno kaham ke saimanu nani bagaino ang o video no snammani reasons bo aboni bagaino norok gedalai tongde ani o video bai paithak jora first lang no sanai जों thumani abake sini muktri thangmani 3 khan stage tongo example tabokai internet ni duniao ebake social media ni duniao kebo borok barotani sikangto thuyano ungnai hayade hinke ang songoi nunaka nang barotao thunani thangka hinei nang thunani hineibu rokokha omononu n1 stage hinjagai tongo mane o stage wo nang thunani diginu thangai tongkha boni porengke phayo stage n2 omoke amhai kaisa stage o stage wo nang motamoti thuoino paikha but kisa misa sound rok phanu nono sisarui manku boni porengke phainai stage n3 omo hingke joton se kuthuk muktrini stage oro jagao nung belai no kaham te aramni muktrini manu boni porengke phaibo rem sleep ni stage omonu amo hai kaisa stage je जों imang rok nugui manu ebake जों imang nugo oro jagao kaisa belai no interesting fact tongo je jodi kebo borok thuoi tongo tei nung saimana ni musugo bo imang de nugui tong na nugya aborokno hinke nung boni mokolwo kaham ke nai di jodi boni mokol ni bislei mukumo jakhenu yangwaisa dudrogui tongkangke chongui nadi bo imang no nugui tongka hinei aboni bagainu o stage no REM sleep stage ebake rapid eye movement stage hinjagai tongo tabok hinke himdi baibro जों different type ni imang no nu kaham ke saiman lainai number 1 recuring dreams kobangma imang no amo hai tongo je kaisa imang no nu जों kobangma bar nukphimani abono no hinu recuring dreams hinei recuring dreams kaisa chini life ni related dreams no ungo nungni ni life wo kono samung rok no complete khaimanliya ebake stress rok ngai tongkhangke nungni ni imango bar ani ni samung ni related si imang nugui tongnai mane abo ma hai kaisa imang je bake dream je nini incomplete samung rok no nono imango no complete khlai di hinei post khlaiwo number 2 signal dreams inke amo hai kaisa dream je imango si problem rok no solve ma khlaio te decision rok manao noni bisingo kobangma borok no signal dreams rok no experience ma khlai kana je borok rok belai no hard working khayo samung no belai no focus likhlayo a borok rok si signal dreams no experience ma khlayo angbo signal dreams rok no experience ma khlaijak example ang noni bagai ketal video snamnani bagai horwo thuprongke deeply want sugui thuo haike ang imango no noni bagai ketal contents manai fayo ebakani problem solve ngai fayo signal dreams rokno aprosi experience ma khlainai jefro no kaisa samung no deeply focus baike khlainai number 3
healing dreams hingke nungni life o emotion ungma rokno tei physically express khlaima rokno imango nugu abake imango repeat maklayo healing dreams rokno norobu jotono nukhana abake experience maklaikana. Number 4 epic dreams hingke kaisa story basic ke belaino koloke imang nungmanono hinjago epic dreams nukpro kwbangma imangno waisa baike mix ngui fano nugui mano. Epic dreams kaisa story basic dreams ungmani bagai sungbono detail ke muitobo nargai mano noroni bisingo epic dreams rokno kebo experience rok de maklaika tolao comment khlai shadi. Number 5 daydreaming hinke salwa thupro nukmani imangno hinjagai tongo example nang kaisa office samang khlai tongo apro nang stress rok feeling gai thoka hinke apro nang nini imango nini office ni samang ni related nu imango nugnai aboni bagai nu abono daydreaming hinjago. Number 6 lucid dreams baya bro norobu waisasuk amo hairok denka je nang horo thupro nang je musukmani imang abono no imango nukmani rok mane nang je imango nuknani musugu abono nang imango bu nugu amo hairok mane nang nini imangno nije saksi control khlaibai manu amo hai imangno no lucid dreams hinjagui tongo. Lucid dreams wo nang belaino aware bu tongo mane nang lucid dreams nugui tongpro nono ke bo yak tisar hingke nang yak poito tisawi mano mane nang completely aware teni ni control lokeno imangno nugui tongo. Number 7 nightmares norok bu jotonu kwbangma borok no nukhna je horbo thupro imango basawi hingmani rok nightmares dream nukpro hingke borok rok imango no basawi himu ebake boni physical body rok no movement khlaibo. Nightmares ungmani reasons hingke depression sleep disorder PTSD mane post traumatic stress disorder amahai rukrok tongmani bagai. Number 8 prophetic dreams no hingke future dreams bo hinjagai tongo mane imango nu beskango tamorok ungnai aborok no nugui manu actually prophetic dreams ni joto imang nu real wo kubai ungnai abo haike kuno kokrei just kisa misa waisa usu miliwi tongo amteisi hambai babrok no aro video no paithak joranai tongmani bagai tei norok tolao comment khlaisadi norokle oroni bisingo pu imang no abake bu dreams rok no experience maklaika tei norok salbum no kokborok scientific tei educational amazing fact nane muskanke ani hostela no subscribe khlai redi video no like khlai di ta no video no joto ti prashane arobo share khlai redi norok no belai belai keno hambai.